bersyukur nakaslem jong unongsan hima. Kinongelam jong ke National People's Party ke Jirang Constituency kibadon marjan bat ke Surok ba Gahati Shillong minta ke sengi ke khat pratarik unai leber arhajar arpulai kila penlong ni ke program ke bakerpang ban penkup burom ni ukurtong jong ke seng nagatai ke constituency uba sostine sotun ubala syajit biang ha ke sen ke baar ban long biang kumu MLA jong ke thain ha ke ni ke election ke badang syudap shen. Hagani ka jingilang kabala penong ha auditorium hall jong ke Conservation Training Institute ha bernihan lawan manyadon rengkat lang da baro kinong elambat ki dikot jong ke parti ki bakintum nado UMDC ka than uba Victor Rani uba Balawan Imyong General Secretary ke NPP Jirang Block lambat ki wei di kinong kersan ki bahap ha ki than surok ba jong ke constituency. Nakaliang jong ba sostino sotun na ba ay jingkren na ganega sngi ula penpau ya jing sngongo ka ba kraush ki pa ba nong kersan ki bala trei borba ban penjob don burom ya u buat hapedeng ka jing sya kan tho ka babun persya ya u kum MLA badru khamtam ya ka parti haswa jong ke election ula ongru ba kum ba ki pa ba kila penjob ya u ha ganega sen ka ba ar ban long biang kum nong mi khmat u jongki nakaliang jong u un pun ko borompat ikipat ba da ka ba un ay ka jing syakri ka ba khamha shu banya ka sansnem ka baladem nakabenta ban kintiyo syakmat baru syaprang ni ka constituency ha baro kiliang jong ki kampenroy pat ngamton kay kabangan ay pi tenre kalenti ka mga pi pilaya amya ba ngangkit ngan ba na kabata jupi kadai ke kamram keduna ba ada apulai atau ada apura ba ngan hapande hamha susu banya ibor kimatet ausnem ada hapra atau ajar apua kata ketika gambang kepamangan dan apan facility TV pa ngide ban kentiu ya ka konsensi kedungi syafrang syakmat ngayu yu beri sejisil ya ki jingkelku iba terbang ke bola ai ya ka konsensi kedungi ketika election kepemerintah dalam election kapaper harus kata-kata kapa kumalagren lagi nongkren ke bakmat kapa ngiklan poy perkar pa nginjok anda ke margin kebakan ruspa tam haga jenis sisa haga jeken target kabamangi mitku kalong ba ngide ban pentam ya ka sanhajar shaneng henry kataget kabangibu ngiklam boy ya ka thong kabamangi labu henry nagalen juma ngaso manonga watu pilang par pada target kepamangi ngitam lada pengipai haga bini bat LA to election dulu stem ada apulai haga ba kapati kejungi lasak target lut naparo dianggo barang konsumsi kejungi issues की बात है पर issues की बस नहीं हो लापन के ना के NPP issue की बस नहीं हो लापन के खाओ MLA सांस ने ये भी issues की पर परसा एक पार्टी के जुगी परसा एक MLA बात हेलो issues की बात की वे kita ini, kita bernama ini. Jadi, wala bagi isu si babun yang bersah, NPP bersah, yang MLA. Jadi, nasoban ayat berkurang berkurang di bawah
Bahilaya yes ka bahwa nak last minute dapat dilinas baru kelamun isupos baru kelamun kinongkasan ke mga kelaipun pa ganun simabyo haga pa yung manatong ketintong kababulun na iwaipan ipatis ban penrem pahagan ni ketinti kementa Taiwan penrem yung ketong dengan National People's Party ubadai sitting MLA na kedekatan jalan konstitusi ini ipalpa ibayi itu mah na kedekatan konstitusi kebamapi kita yang skem watla palawan kedak umsau kumban rono LAP yang skem akan election ban pencok tenturam ano ini kathanis pa utang ke pemangijau kadai kabut kapa kakatagat kejungi kapa ngiyong bangitam sama jasa dengan alo issues berbeda alo kejengka ano berbeda persayo MLA persayo parti dari kita jauh kami spot. Kali kesal bagai kelapa pada ya kesal spot sama jantan kebut keba mabi mangan target Punjab bagai election. Nama balai harus di issues kita mati berpunang dari pada yang step nak kata juga akan election keberlanjutan. Dari kain cinta Kerana China akan berkurang. Ia akan cross 45% lagi total voters. Kerana itu kurang juga NPP. Harga parti Palpa Isyariat Islam awal nawilan untuk parti kecil. Kerana kita juga mengenai kisni short election. Anak kita melihat berpunang mungkin. Oh mas senjata pada sotul. On sakang ini yang mana? Ia dijual isu bagi polisi penunjuk. Tapi mana sebut kalau macam itu, kita ini isu. Kita nilai dan bersumpah bakal yang dipakai. Publik yang dipakai dibangkit yang kebenaran kendau. Ada jinsisha, ada konsensi kedua. Dipakai itu biaya yang development agi dikesankan. Henry lajur pala kata gaji bensuku lah ngagiwai bagi parti ada apa yang kebus kepala target daga NDP lakatino bat ngangit siapa bahagi pun disengi kenusawan ibat wat lagi bagi pamkesan Henry sampai mat Insini keai kakam keai kejengmu kepamangi dan nanti kentiwe ke konsensi kedungi. Which is within the Jirang constituency, Sir Sustenance Sotu. And during his tenure, 2018 up to 2022, we have seen lots of changes in our constituency. Because he is belonging from within the constituency for the first time, and in his tenure, 2 years has been wasted for this pandemic, COVID-19, as all of you know, 2019 or 2021, and full 5 years he cannot perform his duty as an MLA, but still then, within 3 years, he has shown great changes he is able to brought in our constituency, be it connectivity of roads, be it civil subdivision in Western Riboy, be it model degree college, and we have seen upgradation from PHC to CHC election. We have not expected that the Congress party
will secure up to 11,000 votes. We have never imagined. But there is a saying in Hindi words, no? Note do, vote low. That is the problem we have faced, especially in the western side. We have seen this during the result that we have received on the 2nd of December. After the counting, we have seen that money played a great role in our constituency. So all this developmental work speaks nothing, but money spoke a lot.